Razgovarali smo o raznim temama, o vaspitanju dece, o odnosima u braku, porodici, o ljubavi, o problemima razvoda. Vi ste imali prilike da o svemu tome razmišljate, da donosite svoje sudove, da se stavljate na jednu ili drugu stranu. A naš jedini cilj bio je da vam pokažemo da sve to zapravo čini naš život. U ovom trenutku, kada se možda više nego ikada osjeća potreba za unutrašnjim preobraženjem čoveka, smatrala sam da bi bilo neophodno na početku ovog novog ciklusa emisija Dok anđeli spavaju, da bi bilo korisno i vrlo zanimljivo da čujemo šta o svim tim pitanjima, o svim tim problemima misli poglavar naše crkve, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle. Vaša svetosti, ja vam se zahvaljujem što ste prihvatili da razgovarate sa nama u ovoj emisiji, iako znam da vi to nerado radite pred televizijskim kamerama, ili tako? Ja, svakako. Ima to da bome razloga, ali ima razloga i da ipak i govorimo. Ja. Ja bih da počnemo od samog početka. Kada se rodi to malo, ali samo na izgled nejako stvorenje koje se zove čovek, ono se prvo namršti i zaplače. Nauka ima svoje objašnjenje za ovu pojavu, međutim, zanima me šta vi mislite, vaša svetosti, o tome, da li ima simbolike u tom prvom kriku sa kojim se rađa novi život? Da odgovorim rečima jednog čoveka koje mislim da imaju značaje i za nas i svagda. On kaže, kad si se ti rodio, svi su se radovali, ti si plakao. Potrudi se da svoj život vodiš tako da kad dođe kraj, da ti se raduješ, a svi da plaču. To je da plaču što je takav čovjek odlazi. To je program i našeg života i svakog čovjeka koji o svom životu misli ozbiljno. Da ga provedemo tako da kad prođe, da se ne pokajemo, da smo pogrešili i da smo ga upropastili. Mi smo i ovu emisiju nazvali Dok anđeli spavaju, misleći na decu, na ta stvorenja koja nas podsjećaju u svakom slučaju na čednost, na bezazlenost, na dobrotu. Međutim, kako to onda da i od takvih bića, od takvih malih ljudi, čednih i dobrih, kad izrastaju ljudi koji prave razna zlodela? Da li su to geni u pitanju, da li spoljašnji uticaji? Šta zapravo pothranjuje zlo u čoveku? Da svakako da tu ima uticaja i značaja i što rekao ste i nasleđe, geni, onda okolnosti života i u porodici najprije, pa onda u društvu. Ali u krajnjoj liniji ipak je to zavisi od svakog čovjeka pojedinca. Svaki se zbog slobode koju imamo, a sloboda ona znači da možemo postupati onako kako Bog želi, zbog čega nas je On i stvorio, kao ljudi, dostojni toga imena, a možemo i suprotno. Tu je. Ono što kaže jedan naš filozof Boža Knežević, da je čovjek biće koje može i Bog da se obraduje, a od koga može i đavo da se zastidi. To je u stvari ona riječ i Hristova. Šta vrijedi čovjeku da sav svega dobije, a dušu svoju izgubi? Ili kakvu će cenu dobiti čovjek ako da dušu svoju? Šta će moći da nam domesti dušu? O tome se radi. Da čovjek bude svjestan da jedan put živi i da taj život upotrebi na najbolji način, onako zbog što nas je Bog i stvorio. A On nas je stvorio eto to da učestvujemo u blaženstvu neprolaznog života u carstvu njegovom. Međutim, ipak se čini, vaša svetosti, da je nekako put do greha lakši, jednostavniji, a put do vrline teži. Crkva nas uči da postoji uski i široki put. Da, to je ono što nas Hristos opominje, da je put
tesan i uzak i malo njih kojim idu. Ali kako je širok put koji vodi u propast i mnogi ga nalaze. I sad da li ćemo jednim ili drugim, to zavisi od nas. Što se tiče toga što nam je lakše ovakvi kakvi smo, da ide put greha i taj široki put, nego onaj uski. Jedan nam je čovjek, mislim, pametan, mi sve to donekle objasnio. Ako čovjek ide uz brdo, on ne može bez znoja i truda, jer mora protiv zemlje teže. A ako bude na nekoj litici, pa se otisne, ili na krovu pa se otisne, ne treba ništa da radi, pa da pada, ali da propadne. Kakva je korist čovjeku što nije sve bilo lako, a na kraju propast. A šta znači to ako su bile teškoće, a mi učinili ono što smo i trebali, što se nećemo pokajati nikoda, o tome se radi. Dakle, put dobru je težak i Hristos nas na to pominje. Ko će ide za mnom, neko uzme krst koji ide za mnom. To je spremnost da idući za Hristom budemo u teškoćama, ali koje završavaju carstvom nebeskim i blaženstvom toga carstva. Vaša svetosti, nije jednostavno živjeti realni život po hrišćanskim načelima. Da li i vi mislite da je to tako za nas, svetovne ljude? Pa kako, znate, sveti evanđelist Jovan kaže, a zapovesti Bože nisu teške. Međutim, nama ovakvi kakvi smo su teške. Zašto? Pa zato što smo mi već stekli rđave navike. De facto koje su nestanjivo teže nego činjenje dobra. Ako je čovjek navikao da puši, od najblažih droga da kažem, on postaje rob toga i ne može bez toga. Razumije se, to nije samo navika, to je droga koja ulazi u svaku ćeliju i sad je njemu teško da diše čist vazduh. A inače, svakako da smo stvoreni tako da ne treba čist vazduh, da se u plućima jedini sa kiseonikom, odnosno da se kiseonik u plućima jedini krv sa kiseonikom i raznosti po telu. Dakle, vidite navike rđave, a osloboditi se navika rđavi, to je veoma teško. Hristos kaže, ako ti oko tvoje sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, bolje ti je i bez jednog oka ući u carstvo Božje nego sa dva u propast. Vidite, oslobađati se od rđavih navika, od poroka, to je kao ovaj dio koji seće ruku. Toliko je to muke teško. Ali tu muku možda podnesemo. Jer smo de facto učinili nasilje nad svojom prirodom, pa smo navikli te poroke. Sad mora biti nasilje nad nasilje da se izrazimo savremenim načinom izražavanja, da bi se oslobodili od toga nasilja. Dakle, hrišćanstvo je uvijek moguće, ali samo ne može mehanički i ne može na lak način, jer se moramo prije toga da oslobađamo od već rđavih navika, a onda koliko treba još teškoće da steknemo dobre navike. Stalno pominjemo reč dobar, vaše svetosti, međutim, katkada se dobrota izjednačava sa naivnošću i glupošću, dakle nije samo cilj biti dobar, nego spojiti i sa možda nekim drugim osobinama. Da. To nam Gospod Isus objašnjava i upućuje nas. On kaže, evo vas šaljem kao ovce među vukove. Stvarnost je takva da biti zaista čovjek hrišćanin u ovom svijetu kakav je koji sav uzdu leži, da znači biti kao ovca među vukovima. A ovca među vukovima je u opasnosti sa dvije strane. Prva je da ju vuci onemoguće raskinu. Hristos nam da to ne šalje. Druga je opasnost da ovca, videći da se među vukovima ne može opstati, nego samo kao vuk, pa da se one svoje zube pretvori na oštri, da papke pretvori u kandže, da nauči da urla i od ovce da postane vuk.
čisto sasvim šaljeni za to i daje nam rješenje. Budite, dakle, mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi. Vidite, mudrost je kao unutrašnje oko duhovno koje sagledamo ne samo kao s ovim fizičkim sa kojima vidimo ovaj svet zajedno sa muvama i pčelama i sa njihovih 1000 očiju. Imamo to unutrašnje koje one ne mogu da gledaju, mi vidimo. Ali je hladan, razum je hladan, ponekad seče posred srca. A dobrota je topla, ali slepa. Ono što se naš narod kaže, dobar je lud braća. Ako je čovjek samo dobar, kratke pameti, svakoga iskorišćava, podmeće mu nogu. Sad, dakle, po reči Hristovoj, budite mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi. To znači, slobodno vi razvijajte svoje umne sposobnosti, beskonačno, što god možete više. Ali pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Dobro ćete držati ravnotežu razumu. Dobrota će na taj način i mudrost da budu u ravnoteži. Jedan primjer iz Starog Zaveta. U doba cara Solomona je važio kao najmudriji čovjek svoga vremena. Behu 2 žene koje nisu bile dobrog vladanja, zajedno su stanovali, rode svaka po dete iste noći. Ali jedna bila nemarna i okreći se onako, dete udavi. Kad se probudila, vidjela, uzme se to dete mrtvo, podmetne pod onu, a njeno živo stavi kod sebe. Ujutro da moje je živo, dođe tu i do cara. Kad je car saslušao, svaka govori da je živo njeno, a mrtvo ne druge. Car će da kaže, dovedite dželata sa mačem. Kad je došao dželat, uzmi to dete živo, rasteci ga po pola daj jednoj, pola drugoj. Onda će onaj, što mi bila majka, reći gospodaru, podaj njoj živo dete. A on će reći ne, dete je tvoje. Sad hoću to onakar, vidite. Niko nije bio prisutan. Šta sad uraditi? Ova kaže njeno, ona njeno. Secite po pola, jer to je posred srca seći. Ono što kaže se i u pravu rimskom. Sumum jus, summa in iuria. Puna pravda prelazi u nepravdu. Ako potrajate do kraja. Kad ste već govorili, vaša svetosti, o polovini, čitav život nekako, svaki od nas je u potražnji za tom drugom polovinom, odnosno za ljubavlju u svom životu. Crkva nas uči da je brak jedna od 7 svetih tajni. U Bibliji piše i bit će dvoje jedno telo. Šta to zapravo znači? To znači da su dopune drugom u pogledu tom telesnom, a da su 2 ličnosti, nezavisne 2 ličnosti. A ono što treba da drži to jedinstvo u tome braku, to je ljubav. I mislim samo fizička, to je ljubav, ona da je ista hrišćanska, gdje su 2 ličnosti koje upućuju ljubav i koje njih spaja i koje će poslije i kad 2 djeca spajati njih. Ta ljubav hrišćanska, za koju kaže sveti apostol Pavle u poslanici Korinćima u 13. glavi, u himni ljubavi, pa kaže, ljubav nikad ne prestaje. Proroštva će prestati. Pretvorit će se u ostvarenje. Jezik će prestati, nisu više potrebni. A ljubav ostaje, ona nema u šta više da pređe. Vera će preći u stvarno sagledanje.
nada u ostvarenje, a ljubav nema u šta više da prelazi, ona ostaje do uvijek. Jer je Bog ljubav i ko u ljubavi prebiva, on je u Bogu prebiva. I to je, razume se, da je to ljubav koja treba doći, jer ona bez savršenstva ne može se lako doći do nje. Vi govorite, vaše svetosti, o ljubavi, to sve jako lepo zvuči. Međutim, otkud onda toliko razorenih brakova, toliko dece nesrećne i usamljene? Otkud toliko neslaganja među supružnicima, među ljubavnicima? Da, što oni ne shvataju tu ljubav hrišćansku, jer ne traži svoje. Ona gleda uvijek i na drugog, ne samo na sebe. Ako se traži svoje, to je već trgovina. Razumijete da to nije glupost. To je žrtva, odnosno to je služenje. Veličina se u crkvi meri veličinom služenja bližnjem. Od jedne žene, majke, čuh tamo na Kosovu, ima ćerku i sina, ćerka udata i sin oženjen, ali su ga raspustili. I kad se oženio, uzeo tako isto jednu devojku, razmaženu. I sad ona kaže, kad se sastanu, to je svađa, to je jedna nemoguća situacija. A ta će žena da kaže, ako ja budem morala da odem iz ove kuće, ja ću ubiti. A on kaže, ako ona ode, ja ću ubiti. Meni iz početka beše malte ne smiješno. Ako sam bolje razmislio, vidim da je to jedna istina, nemoj teškoća, ne se čemu se radi, tako ja mislim. Oni se zaista vole, ali se vole na ovaj način. Ako ti mene voliš, čini mi po volji, a on će da kaže, ako ti mene voliš, čini mi po volji. Ne osjećaju da su oni dužni da jedno drugom čini što može. Jedno drugo podijelo to kaže se u Hristu, čašću činiti jednom drugom većim. Tu je. Traži se, a nije gotovo da se i da. Možda ste rekli, vaše svetosti, u hrišćanstvu nema muško-žensko. Da, kaže sveti apostol Pavle, u Hristu Isusu nema veli Grk ni Jevrejin. Grci kao najkulturniji narod za doba i Jevrej kao narod jedini koji veruje u jednog Boga. Nema rob ni slobodnjak. Mislim, jedna takva ideja u to doba sistema robovskoga. Nema muško ni žensko, nego smo jedno u Hristu Isusu. I sad vidite, ono što Hristos traži od muškaraca, traži isto žena. Ne drugo od žena, ne drugo od muškaraca. Isti je moral dati jednim i drugim, zapovesti iste.